Kebelai pi barok nak kaliang kedudashan kendra Shillong ipedang subhai pi ciketup kubo mentaka janmiat cuban pai kubo ki bebenyak ini pechwai kimat berkongsan. Ya keren umenturang bakdu keri Narendra Modi bagi kena pulih kinong hikai bagi kemik pa haga program pariksha pecharcha. Sedang trekam ke Interstate Bus Terminus ISBT hamauyong untuk mentara sengi. Lek yasno kinong ilam bat nong kersan keseng Kongres bat UDP sya keseng HSPDP ha ramrai. Bat lek penyusno MDC keseng Kongres iba bajok pingrup bat keseng NPP. Kikubor kibabnya. Umenturang bakdu keri Narendra Modi negasngi ulaong baka National Education Policy ahjar arpo kanyarap ban penurlong yaki jingtmu jongga spasnam ba arpuway bakkan kentiu yaki India syakalaway. Habayakran bagi kena skul kinong hikai bagi kimi pa haga program pariksha pecharcha hanong ba Delhi Modi ulaong baka jingya peliu jingmut yakan National Education Policy kalalong kabubanya balai kerenru bat kibriau hakeleng keri na kebenta kania. Ulaong baki rukom perkat ki belarem na ke spasnam ka ba arpo kan omla banyalam ya katong jong keroi kepar hakeri haga spasnam ka ba arpway. Ulaong bakari kedai ban kela kat kum ka jing kela jong kepor. देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। Ka Meghalaya ru kales no aktilang hakanega program pariksha pecharcha yakanega program la live stream haka Kendriya Vidyalaya Eastern Air Command Raj Bhavan bat ka West Jante Hills District. Kawai ka kena pulie ka Jawahar Novodaya Vidyalaya JNV Mauplang ka Sheila Bishnap hene kasngi kalabu jingkeli yang menturang bakdu kari Narendra Modi halo kumno ka National Education Policy ahjar arpo kan penkop bor ya ke imlang salang bat kamtami kena pulie ha ka po pelong ya ka pariksha pecharcha ka Sheila Bishnap bat katu kat neki para kena skul bat nong hikai kelala ban yo iya ka ka program ringkat bat ulat ka jela Usatya Pal Malik Haraj Bhavan. Ulat kejela Usatyapal Malik ru ulapan pau ya ke jingkemen baga kena kentai na Shillong kala syajit na kebenta ke nega program ber layaro ya ke nega kena skul kebala keli ya ke jingkeli ke besngau tenan. बच्चे बहुत कंफर्टेबल थे और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वेरी कॉम्पिटेंट बहुत अच्छे जवाब दिए सवाल भी बच्चों के बहुत अच्छे थे और आई एम प्राउड कि हमारे यहाँ की भी एक बच्ची ने सवाल किया My question was how do provisions of national education policy will empower student lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat, and his answers was that students can choose their own path if they were not happy with one's. Ka Interstate Bus Terminus lani ISBT hamauyong yakabala pli perda da umentri ketenat kampo yeng kesoka preng u Amit Shah haunu snem balala kala sedang trai kam na duk mentagasngi. Ladep men penbiang ya barok kijing don kam da ketenat Meghalaya Transport Corporation. Kam hashwa kesoka kala bu thong ban pentrai kam ya ka ISBT shwa ba ka Meghalaya kan rakhi ya ka jingdap sanpo snem ka jingyo la ka jong ka jela ha ka aphuai tere ukala lingkot mentau snem. Lataya ke terminus haka jinglut ke bala kot Sahupra Point Life Way Kelur Tingka bala Bay Tingka da ke North Eastern Council. Hadian ke jing pli perdaya ke ISBT ke tenat transport ke jela kala IT ya ke Nisha ke Meghalaya Transport Corporation ban pentrai kam.
Yeah, initially we feel that it's still in a very initial stage, so we cannot say anything. But since the day that we opened yesterday, we've seen like a very few good responses. But I expect that once it's fully functional, then we will be having like we expect a lot of people will be coming and a lot of passengers will also drop in by our shop, and that's what we expect. Ki nongilam samla kaseng Congress ka nonglang Youth Wing bat unongilam kaseng UDP na ramrai ringkat bat kinong kershan kila petno na kaseng bat kila penyusno bat kaseng Hill State People's Democratic Party lane HSPDP ha ramrai jerngam konstituensi hakabau MLA berim ka ramrai jerngam ubalongru u President ke HSPDP Central Body iba ke pi pangyang ila pedyang sngoba yaki ha ka jengelang kabla long hamadan tenghor henden kesengi kinongelam keseng kibala penyusno bat keseng HSPDP kila rai ban kershan ya iba kipi pangyang hakane ke election shigayeng dobar tauan bakentup yoba ombarli wanyang President Congress Youth Wing nonglang iba Jetrowell Strong nong kershan MLA iba Kemfa S Marbanyang iba responding Marwen President UDP Ramrai Jerngam bat kiwei ki nong kershan keseng Congress bat UDP. Unongilam bahakli duk keseng NPP bat umin firang ba jong ke jelau Konrad Sangma hinen kesengi ulo ong ba kejing teli kedai ke bor ke bakhlain tam jong keseng National People's Party bat ulo ong syuk ba kinongilam jong keseng NPP kibu syarut ya kejing ngomeng bat kikam ki jam syakmat menteri na ke benta keseng UMDC karam rai jerngam uba bajok pingrup ula lej ban penyeso eladia berkeseng NPP ha ka jingdon lang jong umentri rang ba ka jela usembut menteri rang ba ka jelai ba prestun tingsong bat umentri ketnat penroisor uba snyau bhalang dhar na lor kiwei dia ukon rat sangma ula ong ba uba pingrup udai unongelam ubadang khe ubadang klain bat ubadang la ban le bun ki bat ula pediang sngoba ya usha keseng NPP agawai pat kaliang uba bajok pingrup haba keren bekila patai kubor ula ong baka daw ke beningkong ke bala pelong ya u banyeso bat keseng kalong ba kam judon kenu ka jingya wo nya ha keseng NPP bat keseng NPP kelala ban pendep ya bon teli kimat ki bedai bat ki pat ba bat kejela ki nongilam jong ke MPCC balalam khmat da iba Vincent H Pala kum President keseng na kejela ringkat bat ki weide ki nongilam ka Congress bat ka Ribhoi District Congress Committee hinen kesngi kila pediang sngobai ka wei na kinongelam bapau ikong Rona Khemdet lembat kinong kershan jong i ban penyeso bat keseng Congress hakane ka program iba Vincent H Pala ila pembena ba ikong Rona Khemdet insa yakun yak election sha ka yung do ba tauan ka jela ka ban Shillong hosnam ajar arphulai na keseng Congress na nongpo constituency hakane ka program lawan benishim benta da kinongelam bapau jong keseng Congress ki bakentup iba PNCM ikong Fenala lendo nonglait u President ka RBDCC iba Charles Marngar MLA berim i Dr. Celestine L. Lingdo na lor kawai. Da ka jingtmu ban penne ya ka jing Italy ha pedeng kinong elam ki berim bat ki ba menta jong ka seng Ribhoi Youth Federation lani RBYF bat ban kentiu ya ka Ribhoi District ka seng RBYF nen ka sengi ha ka sien ka beningkong kila pelong ya ka jing kendu ha pedeng kinong elam ki ba menta bat ki berim jong ka seng ha Ribhoi ya ka ni ka jing elang la pelong ha auditorium hall jong ka Umsning Town Dorbar ha ka ba founding general secretary jong ka RBYF iba RB Shadab ki president berim bat ki dekot ki ba kentup ya i FM Mau Penyang, i CL Marsharing, i Doris Sulain, u Bibi Makdo kilawan banyashim benta hakane kajingelang, yakane kajinge kenduk lang la penya the Vice President berim keseng iba Rocky Kela. Mentapan ini pek ya kajing long jaman kesumeneng Shillong. Kajing shed kalong kat kandai point iway degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat sun point iway degree Celsius. Kajing skam kau kalong kandai pesau nak shispa menstep bat prapunyo nak shispa janmiet. Kajing hap slap kalong nyo point real millimeters. Kalak bandon kajing hap slap ke bamalu mala hakikat tu kat ni kijaka. Saksi sian pat ngipen kan mau yapi baik ni ke kubor jengi pilar uban page live ke YouTube channel jong ka di news Shillong. Shawan poi shi ke bekut jong tup kubor ni page biang saksi sian ni kini mat bekongsan. Yakran umin curang bakdu keri Narendra Modi bagi kena apuli kinong hikai bagi ikmik pa ada program pariksha percarsa.
sedang telikam ke Interstate Bus Terminus Hamawyong duduk mentari sengi. Lek sno kinong ilambat nong kesan keseng Kongres bat UDP sya keseng HSPDP haram rai. Balik penyesno MDC keseng Kongres iba bajok pingrup bat keseng NPP. Dia parlok katung lepoi sebekut jong ketup kebuar jengi mentega janmiat hadu benisyan penyesai kesengi hagajuk kepo kebeli sibuni pi barok. When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you so. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If